Njalo uma ngicabanga le ndaba kuvele ukuthi angikhali. Umuntu ngumuntu ngabantu, nina bonhlanga simuka nomoya. Kusemhlabeni lana inzondo ayiphilisi kodwa idala uqhekeko kubantu. Ngiyavuma lento yayenzeka nakuqala, kukuthi sekwenzeka ngenye indlela manje. Shenge izilingo kufanele sifike kodwa ngithi maye kulona eziza ngayo. Umhlaba uyahlaba, kusemhlabeni lana unyathele ngesizotha uhloniphe. Khumbula ukususa nokubeka unyawo izithende zembigodi uma ungizondo zikwaza ngowakho. IsiZulu sithi isondo liyajika, shintsha ukwenza kusemhlabeni lana impilo iyabiza. Uma wena yakho impilo isheshe yahlangana, lokho akuchazi ukuthi singamavila sifuna ukusebenza. Siyazama nathi yikho nje ukuthi akuhlangana. Omunye ukhomba omunye